Hello guys, hanya hai lam suko ani YouTube channel lah. Ini nih video ke hasil mega sama nih challenge tu nih dasung ani monai bai. Mega salah nih tas hawas kang sabai. Mega norong naitung deh ani YouTube channel saya karoi. Lazara supaya bai. Angkat mega sanai ani monai baksa hawas kang sabai. Nanita. Guys, nah nih ya tentang mega sanai. Hawas kang mega sabai norong naitung deh. Mungkin langsung mega nazak batiwa kanyoy. Naji. जे मेगी फास्ट जाबायनाय इंकरा बादिने जे फास्ट जाबायनाय पुरस्कार तंगो एकटा गाइसे पुरस्कार तंगो इंकरा नाने गाइस 50 टाका पुरस्कार मोननाय जे जिते जे मेगी जाबायनाय ता शुरू खायसिनाय स्टार्ट सामि समदे गाफागे गाइस नोंसोर मेगी तंगो मेगी बेसि उबां गया किसे स्वासिं जाबायनाय ता जे जाबायनाय पुरस्कार मोननाय 50 टाका Guys, may kutuma perang. Kasi songbayo, songbay tikai drop. Tunggu sawas kang sabay nong latang deh. Sawas tingklay yam nara komen play sadi guys. Ini guys bau tunggu zakap buku. Ini kudung lawan bagus. Sana nih selain naik. Ini kan pun sama naik. Sungkuh nih bisungkuh sawo jadi nara komen kasih guys. Tesnya guys lagi. Apa? Oh guys, gue pengen beli. Nanti gue pengen nggak? Nanti mau. Dapat makan. Ini tunggu dari sana ya. Udah pun saya buat kemana nih? Saya tak kenal guys. Hai, tesnya kok. Đây bộ lành đâu? Đến, cảm ơn anh Kham. Ini guys kan pakai belum? Guys, jangan kah? Penuh dia. Nanti guys, yang kamera yang. Nanti guys, para beka soalnya kita ketak ya. Antus tongku guys, nanti kita tongku. Yang pelia, kita mau kasih naik, bawa puruskar mangka, 50 taga. Enggak guys, 50 taga, bawa mangka, bawa megi jitu. Sabai jiti kan, ang sabai malia dak toy, megi kutung lawan bagi dak sabai malia, boy pun dak ho sabai maka bawa pungai masa sih ya, kamu bagi dak sabai ke bawa, puruskar maka guys bawa. Ini video na hamzah gitu guys. Please subscribe, favorite deh guys. Like kayak deh. Sung nong bagi teo kaham video tuh menai, ekono support itu mana? और उन्होंने ब्लॉग में रखते हैं guys। रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के मेरी